Tere! Seekordne kultuuritehase saade võetakse üles Riias, teises kultuuritehases, mille nimi on Total Dobže ning mis on endine VEF-i kuulus raadiovabrik ning kus toimub üritus nimega Global Container 24, millel esinevad kultuuritehas Polumeriga seotud Eesti ning seal resideeruvad välismaa kunstnikud. Tallinnas sõitsid Riiga Eesti kunstnikud Erik Alalooga, Mai Sööt, Sandra Jõgeva, eksperimentaalse muusikakollektiivi Post Instrumentum koosseis Tanel V. Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maaria Mäeni, Erik Alalooga ning Andreas V, Ameerika kunstnik Ernest Truuli ja Austraalia kunstnik Rose Staff. Teine Austraalia kunstnik Kimberly Bianca alustas aga juba 13 päeva varem oma pikka jalgsimatka Tallinnast kultuuritehasest Polumer Riia kultuurikeskusesse Total Dobže. Kimberly Bianca jalutas just kultuuritehasest Polumer Tallinnas, kus ta on korduvalt residentuuris olnud siia samasse Riiga kultuuritehasesse Total Dobže. Kimberly, how was your walk? Beautiful. And tragic and hard, but most importantly beautiful and life-changing in some way. It took 12 days and how many kilometers? 13 days, nearly. I haven't figured out yet exactly how many kilometers I've walked. I haven't had time to do that, but I would be guessing just over 300 I walked, and some other ways of transport for about 50 kilometers. And what was the primary purpose of your trip? To celebrate underground art culture. Did you meet people on the road to whom you were spreading the message that culture factories and underground culture, so to speak, are great? Yes, actually quite a few places I stayed at were very interested in these centers, especially these lodges that also host events and festivals and host artists, and they're really interested in these centers. And just even yesterday, and the second last day, I met a young girl who knew about this Total Dobže, and she was really interested to see Polymer now. So definitely. Was it hard physically and psychologically? Psychologically, I was much more ahead of my body. I still feel like I could walk in my head around the world. The only times it was really tough psychologically was when at moments where I thought I might have had to have been rescued, when I went a bit off track and detoured. But physically, the main problems are my ankles that I already have past injuries from. After 10 days, they've toughened up and my ankles are fine. It's, I feel okay. Yeah. And did you train for this performance? I would say durational performance. It is in a way durational performance. I've done some preliminary walks, but they were more to see what I could do while I'm walking, rather than how far I could walk. I know it's physically possible to do what I did, and I'm quite fit in general, so I thought, okay, I can do this. But the preliminary walks were to see how much I could take photos, video, write and record spoken word while I was actually walking. So that's what I had to train for, and that proved that very difficult to be able to do so many things while walking.
Ernest Truuli on Ameerika kunstnik, kes on aktiivselt tegutsenud kultuuritehases Polymer juba peaaegu 4 aastat. Do you have culture factories in America? They are quite ubiquitous in Europe. I think there are artist collectives in factories, but I doubt if there's anything exactly like Polymer in the US. And what is exactly Polymer? Maybe what I think is unique that I found in Polymer that I couldn't find in America is the collective authorship and production of art. And how do you feel yourself here in Total Dobše? Totally at home. It's just same shit, different factory. Open platform for artists, musicians, contemporary dancers, poets, and visual artists. It started like a couple of years ago, and we had artist studios there in the factory, and then we decided to try to make an art center, and now it's working as an art center. How many regular events you have here? We have really not regular events, but we are open only in warm season. We start in March and end in November because we don't have a heating in the factory. But during the season there are around 30, 40 events. It's really happening like spontaneous. And in which direction you want to move? Do you want to become, so to speak, real institution with central heating, or you want to be culture factory like Polymer, where there are people staying and renting studios year around and things are more or less happening all the time? Well, the main focus is on the process of art, and there is no wish to become an institution as far, but we can be also an institution if it solves to process of contemporary art. If it will help, then I don't see a problem. But I think we miss really a space or a platform where all kind of artistic experiments would happen. Mais sööd, sinu tänane etendus Vampiir ema, see sündis aasta tagasi ja sa oled seda mitu korda natuke varieerinud ja mulle tundub see selline nii-öelda hitt-töö, millega peaksid vist ennast seostama väga-väga paljud inimesed, kellel on obsessiivsed emad, kes ka oma täiskasvanud laste elu üritavad kontrollida. Jah, see on tõsi, et see vampiir emadus nii-öelda on väga laialt levinud nähtus, palju laiem, kui ma oleksin arvanud ja ma arvan, et see probleem kõnetab paljusid. Ja see on selline,
selline tabuprobleem, et isegi piiblis on kirjas, et oma vanematest sa ei või midagi halba rääkida, sa pead neid austama ja loomulikult ma neid austan, aga kuidas käituda juhul, kui ema teeb hoopis lapsele liiga, et alati ollakse nagu vanemate poolt, aga vahel peab laps enda eest välja astuma. Nagu ma tean, oled sa selle performance'i Vampiirema jaoks kogunud oma sõprade ja tuttavate emade selliseid ahistavaid telefonikõnesid, muidu jutte, tsitaate. Ja, ka see on tõsi, et osa pärineb mu enda kogemusest ja päris palju on sõpradelt, tuttavatelt, siit-sealt paremad laused kokku pandud. Aga su etenduses ei ole ainult see tsitaadikogumiku pool, vaid sa ilmselgelt tegeled ka kaasaegse tantsuga, kuigi sinu taust ei ole mitte tants. Nojah, mulle millegipärast meeldib nimetada oma performance'id tantsuetendusteks, et see on vaieldav, kui palju seal tantsu on. Näiteks antud Vampiirema etenduses on tantsu minimaalselt. Et kindlasti tantsuinimesed ei peaks seda isegi tantsuetenduseks. Aga samas ma ei oska ka öelda, sest tantsuinimesed ei taha enam tantsuga tegeleda, et nad tahavad teha kontseptuaalseid teoseid. Aga mind on hakanud huvitama liikumine ja tants. Et mulle see isiklikult meeldib, aga see nimetamine on selline küsimärgiga asi, et ma lihtsalt nimetan neid nii, kuna tundub õige. See ongi irooniline, et kaasaegsed tantsijad on otsinud uusi horisonte ja väljendusvahendeid performance'i kunstist ja sina kui maalikunsti taustaga performance'i kunstnik, interdistsiplinaarne kunstnik oled õppinud ära tantsulist liikumist. Jah, selles on küll mõnes mõttes selline vastupidi liikumine, et näiteks ma tean, et ütleme, tantsijal oleks kõige labasem teha lava peal spagaati, aga see on just see, mida võib-olla mulle meeldiks teha. Ja kui tantsijad tahavad järjest enam lihtsalt mikrofoni rääkida ja kontseptuaalseid töid teha, siis mina just vastupidi tahaksin rohkem liikuda. Aga ma alati seda siiski väga palju ei kasuta, olenevalt ikkagi nagu teose sisust. Rose Staff on noor Austraalia kunstnik, üks paljudest Austraalia kunstnikest tegelikult, kes on olnud Polumeris residentuuris ja nüüd tuli ta meiega Riiga ja Kaunasesse nii-öelda Baltikumi tuurile kaasa. Rose, how has been the Polumer experience for you? It's been fantastic. I've met so many amazingly productive, motivated artists since being here. I've really been exposed to a lot of performance, live art events. I think that this region has its own particular culture and style of art making that's been really interesting to experience. It's quite different from, say, like an Australian perspective. And how does your own multimedia art go together with more robust, maybe perhaps live and performance art here? I work particularly in digital media performance, VJing, which is a particular type of live performance art. But seeing a centre where there's lots of live performance here has really strengthened it and made me reconsider different aspects and push my practice a lot more forward. And what do you do after Polumer? And now after this Baltic tour? So after here I go to the Creature Live Art event, then also to Vilnius, then I perform in Switzerland, and then I go back to the UK. And about Australia? Australia, I think that there is so much rich culture and experience to be had in Europe. I really want to see more of it. I want to engage and collaborate more with people before I return. So I'm hopefully going to be in Europe another year.
before I go back. Erik Alalooga paljusid oma etendusi oled sa nimetanud kinemaatilistest müsteeriumiteks ja mulle tundub, et see, mis sa täna tegid Odysseuse vibu, mis on ka juba väga mitmendat korda, on edasiminek sellest. Kuidas sa seda kommenteeriksid? Ja siis peaks nagu lahti seletama, mis asi oli kinemaatiline müsteerium. See oli tegelikult interaktiivsete etenduste sari, kus publiku osalusel loodi etendus. Publikul oli võimalus sekkuda erinevate lülituste ja objektidega kontakti astumise kaudu. See konkreetne etendus on sellest juba samm edasi teatud põhjustel, kus enam seda interaktiivset momenti ei ole. Me testime hoopis teistsuguse tehnoloogilise teatri elemente siin, nimelt valguse, heli, tegevuse, sünkroonsust põhiliselt. Et kuna see teatavad arvutiprogrammide abil on võimalik tegelikult heli kõik impulsse suunata ühtlasi ka juhtima valgust ja see kõik on seotud laval toimuva tegevusega, siis praegu selle etenduse juures tegelikult tehniliselt on fookuses põhiliselt erinevate meediumite sünkrooni ajamine. Pealiskauselt vaadates mulle mõnikord tundub, et kui varem oli publik interaktsioonis sinu masinatega, siis nüüd oled sina interaktsioonis oma masinatega. Jah, sest et neid kinemaatilisi müsteeriumeid sai tehtud umbes 2 aastat ja see koormas mind mõnes mõttes emotsionaalselt, kuna ma tegin valmis kogu selle nii-öelda etenduse tehnilise poole, mis ma ise pidin kuskil nurgaldanud seda nii-öelda jälgima, närveerima, et kas asi toimib tehniliselt või ei toimi. Siis mul tekkis mingi hetk tahtmine tõesti ise nagu oma objektide masinatega suhelda vahetult, otseselt ja füüsiliselt ja seetõttu mõneks ajaks on need interaktiivsed etendused tegelikult jäänud tahaplaanile. Kuigi tõenäoliselt ma jõuan sinna tagasi mingi aja jooksul, aga ma ei tea millal. Urmas Lüüs, sina oled üks eksperimentaalse helikunsti ansambli, kui nii võib öelda, liikmetest. Võib-olla sa seletaksid seda projekti natuke lähemalt lahti. Kui kaua te olete tegutsenud? No projekt ise hakkas pihta kuskil 1,5 aastat tagasi, kus me saime siis kokku EKA tudengid, Erik Alalooga ja Andrus Kallastu. Et siis... Ja nemad on siis õppejõud? Nemad on siis õppejõud, Erik on tegevuskunstide osakonna professor ja Andrus Kallastu on siis hetkel Muusika- Teatriakadeemias doktorantuuris ja siis põhimõtteliselt üritasimegi ühendada kunsti visuaalset poolt ja heli seda nii-öelda audio poolt.
tekkis tunne, et see kõik nagu ei rahulda, et kogu see nii-öelda Euroopa pärane või üldse traditsiooniline helisüsteem kuidagi hakkas tüütama, et kui ma ise nagu mõtlen selle peale, siis kui ma ise kuulasin punki ja mind punk ära väsitas, siis ma hakkasin kuulama midagi muud, näiteks Mozartit. Ja siis mingi hetk tüütas Mozart ka ära ja siis ma ükskord tajusin, et tegelikult neil kahel asjal ei ole eriti vahet. Sest nad tegelikult alluvad täpselt samale loogikale. Et nii nagu John Cage on öelnud, et Mozartil ja Beethovenil tema jaoks ei ole mitte mingit vahet, aga liiklusmüra on tema jaoks iga kord omapärane ja uus, siis saigi see võetud nii-öelda meie alglähtepunktiks, et me ei lähtu mitte euroopalikust muusikatraditsioonist, vaid siis pigem kogemustest, mis me oleme enda ümber tajunud ja selle taju siis valanud helisse. Ja kuna me ei saa seda teha Euroopa päraste instrumentidega nagu cello või flööt või viiul, siis me oleme lihtsalt ehitanud need instrumendid ise. No kui mina olengi aru saanud, on postinstrumentum üks väga oluline idee see, et need traditsioonilised muusikainstrumendid on mõeldud traditsioonilise muusika tekitamiseks ja teie arvate, et te võiksite lõhkuda kogu selle süsteemi ja alustada mõnes mõttes nullist. No selles mõttes ega me ei murra midagi, et me enda arust ei ole sellised revolutsionäärid, lihtsalt, et kuna meid huvitas muusikas rohkem see müra pool, see must heli kui puhas heli, kuna euroopalikud üldse muusikainstrumendid on mõeldud selleks, et sellega tekitada võimalikult puhast heli. Sümfooniaorkester on kokku pandud nendest instrumentidest, mis toodavad nii puhast heli kui võimalik, nii mitmekesist heli kui võimalik, aga müra nendega tegelikult saavutada ei ole võimalik, sest isegi kui sa üritad tekitada viiuliga müra, siis see kõlab puhtalt. Ja selleks, et saada edasi anda seda muljet, mis on tekkinud automootorist või ehitustegevusest, siis seda ei saa viiuliga tegelikult edasi anda. Selleks on vaja ehitada lihtsalt uus instrument. Me esindame mingil määral nagu puhast lehte, et nii nagu kunagi ma punkbändi tegin, siis üks tütarlaps, kes õppis muusikaakadeemias, tuli ka proovi pärast aastaaegset äraolemist, võttis kitarri kätte ja lihtsalt ütles, et professionaalne muusikaharidus on hävitanud igasuguse loomingulisuse, sest ta ei ole võimeline mängima kitarri ilma noodita. I really enjoyed all the evening, and I mean some parts of it I liked a lot and found meaningful. Which parts particularly? Actually, I guess in every performance there were some, but if we speak of performances in general, then the last piece made the most sense for me. But then there were things I liked, for example, in this funny mother butterfly piece as well. I mean, in each of them there was then some things I found important. And do you think Estonian performance art is somehow different from Latvian? Oh yes, at first it exists. Yeah. But you have performance art union in Latvia. Oh yes, but it's easy to make. It's probably easier to make unions than performance art. And no, I mean some performance art exists, but I think there's no really strong. I wouldn't say there's a strong school of performance. And in Estonia now you could think that there's maybe even two of them, like Non Grata, and people around it, and then Tallinn, and yeah, somehow. I wouldn't say that there's a strong performance scene in Latvia, and it seems like there's one in Estonia. I have seen Estonian performance art before in different events, so I'm sort of familiar, and I'm not so sure if I can differentiate between the two clearly. Where have you seen Estonian performance art? We have a traveling yearly performance art event called Diverse Universe, and there have been several Estonian artists taking part in it. So, yeah.
And you cannot say there is something particularly different in Estonian, some particular quality in Estonian performance art that is not in Latvian art, for example. I'm not sure if I can say that there is particularly Estonian about what I've seen tonight. So, yeah. Lately, I have been asked several times, what is the difference between a stand-up comedy and a stand-up tragedy, and why do I call my performances tragedies? And people wonder if there was a typo on a poster or in an invitation or something. To give this all a little bit wider background, I have to tell you that in Estonia, stand-up comedy as genre is quite newly introduced, and in an ironic way, it has been introduced to Estonian audience by an Australian guy. This is thyroid, this one here. And all those organs I've had fears of illnesses connected to them since I'm a hypochondriac. As you can see, heart, lungs, liver, and the kidneys. But now I think I will change for another costume. And then I will continue after a while. Now I return to the subject of money. When I did the same piece in Estonia, I did have an ending, which was I had hired technicians to make a firework, and it cost 250 euros for 20 seconds. I can't afford it right now, so I have to try to create slightly similar effect with something much less expensive. First I have to take off my gloves. They can catch fire. The bottle of this liquid does cost about $2.50. Seekordne Kultuuritehase saade leidis aset Riias, endises VEF-i raadiotehases, kus mõnda aega juba tegutseb kultuurikeskus nimega Total Dobše. Ning täna õhtul leidis siin aset Eesti kunstnike ning Kultuuritehases Polumäel resideeruvate välismaa kunstnike invasioon ehk siis üritus nimega Global Container number 24.